na. Kynhun Ïalehkai football jonggari India ke Wanpoi Nongbah Shillong man yakun parlok persya ya ke Maldives kala penkreat yalade da ke pelong ya ke jingkilan Met Hamadan JN Stadium ke Badon Hapolo Shillong hakas ngi sajan katkum ke program Kynhun Ïalehkai jonggari India kan Ïalehkai parlok persya ya ke Maldives hakakat kendai terik uluber ajar posan bat hadin kata kani Kynhun Ïalehkai jonggari India kan hab ban penkreat pat yalade ban mi madan saha ka jing yakun ban yakni rung syaka AFC Asian Cup araja arponyau persya ke Bangladesh ke ban Shillong haka arposan terik luber araja arposan Shwagani assistant coach jong Kynhun Ïalehkai kari India Mahesh Gowali ula Wanpoi Nongbah Shillong ban jurip ya ka Madan Ïalehkai HJN Stadium ringkat ke jing senran lang jong kinang yalam ka Meghalaya Football Association balami kemat do Vice President uba Cliff Nongrum